Ole, kan lo dam tlang chu mo. Ta ina number 1 atangin, number 1 atangin tran leng hal pang mai o. नंबर 1 इस टॉप 5 लिस्ट में पहले नंबर पर कुछ पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज कैप्चर होती हैं। Holy fuck. This is like an old church. Achet da na pa mak pe hi chu. Oh shit. Oh. That's fucked up. यहाँ पर इन कर्टन्स को मूव होता हुआ देखा जा सकता है। चंद ही मिनट्स बाद जब वो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो बनाता है तो इससे भी बढ़कर कुछ क्रीपी एक्टिविटी होती है। Chuyện hậu khom na ati hian again tondon It's good. kan enang We have this stove on because, and Carson and I were just talking, and we're like, "How are we gonna sleep here?" And he's getting he was getting a little bit worried, like, and I was like, "No, I don't care, like, really." water pot kid What? यहाँ पर बड़ा या Teapot. मोशनलेस ऑब्जेक्ट Oh. खुद ब खुद मूव होने लगता है। omak ve he नंबर 2 alem lo le mai kha chu. एक घोस्ट हंटिंग टीम एक अबैंडन्ड बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है, जहां पर वो बहुत सी घोस्ट साइटिंग्स को कैप्चर करने में कामयाब भी होती He. है। O building lui lon to building lui to an kalna an hunting na hi vak ngai lo hian thil lui to te thlan mual te building lui to che to tak tak kha hanin hunting an nei thina heng hi mun ral tree mun lo om ani tlang pui bok thina kha kan no soilo ni pon lo the thiamila tuna po hian kalna tur hi chu tiang mun chu ani a tuna hian engen ma chondon engen tondon en zelang Cuando los privan de su libertad y todo eso. Payaso. Hay algo Oh. arriba. Ey, Eh. ahí hay algo arriba, ¿eh? kai ¿Quién eres? famak ve No sé, pero si es algo se está moviendo. Hola, hola. Se está moviendo. tanu an endone ¿Qué es? Ay, deja eso. Ey, eso no se puede enfocar, payaso. enge Es un animal afuera. sabathi monile o Aquí se estaba asomando, Lorena. kha Aquí se estaba asomando. ehe Mira, mira. hi ale le malo umle dai to apa mak ve an muna tang khan an lut chawa itama khin lo umle dai babon ve ¡Hola, payaso! ¿Está algo ahí o Ay. se me figura? Buenas. ¿Una mujer? Parece una mujer. Las cadenas. Es una mujer. ¿Quién eres? Sí, sí, sí. Ahí Es está, una compa. mujer. Ahí está, es una mujer. यहाँ पर उनके सामने इस बिल्डिंग में कोई चीज जाहिर होती है और जब वो जल्दी से उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जानब एक वाइट लिबास में मलबूस कोई चीज भी कैप्चर होती है। इन साइटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कोई रिचुअल था या कोई अनएक्सप्लेन्ड चीज? नंबर 3 यहाँ पर घोस्ट हंटर्स की लाइव स्ट्रीम को ऐड किया गया है, जहाँ पर कुछ अनएक्सप्लेन्ड चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ta hianin hunter go something hawina an live nam ani a tunami hi chu ta chuan il enge mo lo om tak ton an nei a chu tuna kan clear le don ani क्या आपने कुछ नोटिस किया? यहाँ पर एक डार्क एंटिटी मूव होती हुई उनके कैमरा में रिकॉर्ड होती है और एक ही लम्हे में गायब ki kong khar tang khianin thil du min naron clear wang maya mishing chon han mu thei ani lo mai thei mase camera hian alo man chiang em maya alo mu chiang alo video hian lo capture chiang em mai thina chu enge ani ha shit ani to lawa tikhian maro chon fin fi donem भी हो जाती है। Enang. चलिए हम इस वीडियो को एक बार स्लो मोशन में देखते हैं। chiang le mai
दूसरी लाइव स्ट्रीम में भी एक एंटिटी कैप्चर होती है। live veka ki khian live stream na a Anton ani ¡Uy, cabrón! nge ¿Qué pinche pedo es eso? ro ba mu thiam lo ve tu na mi kha chu No seas mamón. lai hi nia ta khan thil mu anei ning ka ria ka mu chiang che ro thim lu tu ga Aquí está el orificio. Uy, güey. यहाँ पर कोई चीज़ उसे झांकती हुई कैमरा में कैप्चर होती है और जब वह जल्दी से उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कोई भी न था। khan thil mu nei a chung lama tang khan man mo tokin fin fia turin pon na ma patan choka ma ro chu engma mishing le atianga thil dang han mu kha nei lem lo ni इन वीडियोस में एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इनमें कैप्चर हुई ये एंटिटीज लाइव कैप्चर की गई हैं। नंबर 4 o hey hunting hi mi zo te pon an ti fo maya til pakhat chu ram hoi hi a chau chi ni lo ni ching ko chunga lu the ni ta tawang hian chau chi zia zang ani lo ti hi hriat a thaviu maya tam tak chon an chau thina an ti so hi kalo hlau thin an chan chu mishing ko chunga hian alu to hi kan mu fo thina tv vela te po hi fedri ka rong bol na te po ram hoi no chu lai te po kan mu fo thina ram hoi chu chau chi ani lo wa maro chu isuarin chana pathian rin chana ne thei ngam the ni ti ero sia ila tin kan thlasang te po ram hoi an ko a an chau chiam thina kha wang khan ram hoi point not tiu ve thei ni hian alanga chan chu e he video tam tak kanan en to kanan react to te sang YouTube sang vela e video an upload kan en to po hian a sia tanga ram hoi tam tak chu kim ki de wan omni lo bi dek ka pil le zuk ang chi then chu e ang yelang an ron lan ang chi te po han om ve thaw then chu huang taw de wan om atlang pu hian e pil zuk bo de zuk ang chi an ni tlang pu yam o ti the chu wang chon an vo vak te po hian an tri ve the ni te hian a hriat ve deuin ka ria en chun zom zelang पाकिस्तान से पैरानॉर्मल टीम साया एक बार फिर से हमारी टॉप 5 लिस्ट में ऐड हुए हैं। आज की वीडियो में वो एक वैरान पड़े घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं जहां पर वो बहुत सी एक्टिविटीज को कैप्चर करके ये प्रूव करते हैं कि ये घर वाकई हॉन्टेड है। ni po hi a hunting ti thawan ni a investigation oho ro mak ve ha chu aro cheloi mai Allahu Akbar. खुरम ये पूरा पाइप हवा में था। और तुम्हें एक बात नोट करो, सेम इसी वक्त कुत्ते की भी भौंकने जी। की आवाज़ है ये साथ। अच्छा, ये जो अक्सर मैं ये बाल से साथ साथ ऐसे जानवरों का बता रहा होता हूँ ना कि कुत्ता भौंकने की आवाज़ आई है, या असल में इन जानवरों को बहुत पता चल जाता है फ़ौरन कि ऐसी कोई मखलूक इधर मौजूद है। अब ये आपने देखा, यहाँ पर पड़ा ये पानी का पाइप खुद ब खुद मूव होता है जो कि रिप्ले में वाज़ियात देखा जा सकता है। lai pipe kha mai na rot che topa ma ni han zom le tui om kha ni lo bo ka mak ve tak jong chu ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. o achiang ani kan muem tu na han ron chendol kha ki
ava pui ve khi zet chu ale man ni lo chiang hle mai hi hetlai thla che kan ti hi pangpar vel lom devo ni du mel riu mai om dana hian than chu pipe te nim buka pangpara te haron cheloi loya Allahu Akbar. Allahu Akbar. ke again ta chair ni mo leilon Allahu Akbar. pon thei ve mà sẽ sửa zong chi chen ni lo mel riu mai hi chu ram hoi sual te tharau sual kan tiang chi te hin om ve mi ti thai zong te mi ti na zong ti hin om ve a maro chu enge Allahu Akbar. kalau en mi lawa botol ron the chu kan ni mo Allahu Eh. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. खुद पीछे दिखाओ अंदर जाके anh lau lầu khúc mày Allahu Akbar. kumaron chale to ta ये एक्टिविटीज देखने में काफी क्रीपी थी, लेकिन पार्ट 2 में इससे भी बढ़कर कुछ क्रीपी एक्टिविटीज होती हैं। पास से आवाज आ रही है, पहले मेरे पास से आवाज आई है और अब जो है ना, अब आपके पास से आवाज आई है। Allahu ai Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. bung ruwa ti chen sa hle mai अगेन एक वक्त में दो जगहों पर एक्टिविटी। rin lar chi ni lem lawalan dana hian ar chu bung ruwa ti se a mun sang sang a chekwal pop pop chi ni mel riawa Allahu Akbar. Akbar. in che be hle ni mai thei ni यहाँ पर उसके और उसके कैमरा के सामने एक बड़ी मोशनलेस चेयर खुद ब खुद मूव होती है, और जब उसे देखने लेम के लिए लौले। आगे बढ़ा, तो वहाँ पर कोई भी ए, ऐसा घर चो। सोर्स ना था जिससे वह मूव की गई हो। ये सब एक्टिविटीज देखने में काफी स्केरी थी, लेकिन आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नंबर 5, इस Number टॉप five, 100 में फाइनल पे घोस्टली फिगर कैप्चर होते हैं। en zelang chu investigation lampang ni lo anting lampang ni lo mela camera ina man ani mele lo lak fu eng tak chu niang mo hirang khi यहाँ राइट साइड पर एक वाइट एपिरेशन को देखा जा सकता है, जो कि जाहिर होने के बाद गायब हो जाती है, जबकि दूसरी वीडियो के डैश कैम में रिकॉर्ड होती है। tha kan ti te ram hoi kan ti te chu om ngei mai tam takin pokar ko nga ten jin na ten longran na te an tong fo thina chen khatin ke po ka tlan thin ke po ka kal thin ka tong ngai lo reng reng chu ti khati han ti tlat te hin om vele thunga
mi zong hian an tong vek lo ti hi ria ila lui kal zong hi an hlotling vek lo ti la kan soi fia thiam mai ome phang deuh khan e kal zong mu tur chuan an lar bik lawa chu wang chuan mi in an hmu wanga lo oi lo sate chiam kha hil dik ber pon ni lawa mar tam tak hi chuan lo phua chop ve deuh hlek te le rui deuh hleka an lu hai deuh hleka wanga lo mu phir tamai te hian om vele fo thin ti kha setel bokela thange जहां पर एक अनएक्सप्लेन्ड वाइट फिगर कैप्चर होता है ta hian engma han silfia mai theilo thil an tong le don ani mele hey aliam do ne ma ni chaw kal chu chak om lo kho pang heta hi chuan ये देखने में कुछ हद तक इंसान भी लगता है, लेकिन सोचने की बात ये है कि mishing pian zia che chu ni an ti a वो आधी रात को यहाँ क्या कर रहा था। adik che ta hian enge tiang ma ni chawin ta hian enge tiang khai mase enge tingen an din chin lo o ka tia mase din chu lo achak om lo ko pang han tar go sa han tar tan lo chuan omak le mai thom nawar ve kan ya mishing pa ngai han ti tur om chu ni lo mel riau mai kong sira ta ka kal ve le ngal thawa polai re riau mai lan da na chuan mase ti hian mutai la chuan in speed chu sang du viau in rinom सो प्यारे व्यूअर्स, khat kan ngai dan kan soi theyanga tuangin tong kami ka thiam lo thina han comment ngai nom tak han comment te pochak oma du khop lo ti po ka sia mar chu ka video lo ena lo hlu tu zong te in chung alom thu ka soi tak zet zeta hei top chua ron ti zel ka tumanga ang ni pan milo support zel turin ran ngen bok cheu ni zawain mutui ule